asingadliwa usizi olwadla abazali bethu baze baye emathuneni Approaching their bank station. Thank nathi you for traveling with sesizwile Metrorail. ukhona Please umphumuzo mind the platform gap. ukhona uNkulunkulu wesizwe sakithi esinsundu ukhona ushembe bese seneka izandla sithe ngasenzelani ngoba umuntu ompisholo njengani Please mind the platform gap. sizwe sakithi ushembe njengoba elapha emhlabeni akadingwa yiwona wonke umuntu kodwa udingwa yimi udingwa yiwena ngokwazi usizi lwemizi esiphuma kuyo ngokwazi ukuhlupheka kwemizi esivela kuyona ngoba abanye bethu bavela emzini enosizi enokuhlupheka okunye lokuhlupheka kwadalwa imindeni ngesabatha nje bengila ekhala emphefumulo kaMashu ngezwa into ebuhlungu nefikselana ngosizi nenyembezi uma lapha kufika enye insizwa ithe ngiyakantombela lensizwa yakantombela ithunywe uyise ubaba wayo wedlule emhlabeni kodwa ngokufuna ngokuyihlupha nangokuyikhathaza ngabantu abasuke belele ngoba uthi ushembe asingakhohlwa yibona angathi umuntu wakini mase nimfake ethuneni bese kuba kuphelile ngayo kodwa funani ukuba kwenzakalani wafa wayakhe lensizwa ke yakantombela bebenensukwana lokubefika la bezonikela uthi uNtombela uma efika ezonikelela uyise uthi khambe kwahamba isikhathi ubaba wakhe wayesevela kwingane yakhe ngephupho ingane yabaxoxela ukuthi ubaba umkhulu uyaqhamuka kodwa usuke sentweni eyibhodlela ngimbona evalelekile engakwazi nokunyakaza uthi ke uNtombela ugcine uyise esekhuluma nje emini ingane ihleli ingalele wathi mntanami ngicela utshela ubaba wakhe aqoqa umndeni bese beya komfowabo omdala befike lapha yana beyongilanda ngoba mina lo ngahamba emhlabeni leminyaka e15 ngihlala khona akaze mina ngife uthi kodwa umakoti kababa wakho omdala ngathi makwenzeka lokho kwenzeka wase uthwebula umphefumulo wami bawuvalele ebhodleleni mina ngihlala ebhodleleni njengoba umbona enesigodlo lesasakha uthi kulama bhodlela asemsamo elinye lawo linami phakathi usebenza ngami sengikhathele uthi ke wawuhlanganisa uNtombela umndeni uthi wayesekhuluma uyise uthi baba sokubona ngani ukuba ngampela lento eshoyo iyona wathi ngizoyiveza mase nifikile emzini wakhe usibani ba uthi ke babhukula bahamba bayemzini kamfowabo omdala ngampela mabefika yakhuluma le ndoda yathi vula leli yabhodlele kanje ngiphakathi mina kulo yathi kodwa ngibonga ushembe ngoba bese kungamandla okugcina la ushembe angiphe wona ukuthi ngizokhuluma sibani namhlanje njengoba kulwesihlane bezongithatha ayongiphosa izibeni lesisizibe sinenkanyamba uthi manje ngadliwa leyo nkanyamba bengeke sekuphinde kube khona okulungayo kulomuzi uthi ke ngampela umfoko amahlobo sikwenzile lokho sanivula ibhodlela ngampela kwathola ukuthi phakathi ebhodlelweni kubhale iphepha elinegama likababa uthi ke njengoba ngilapha nje ngizonikelela ubaba ukuthi uthe uyacela ubaba ukuba ushembe alanda umphefumulo wakhe asale sewemukela ngoba ngeke sakwazi ukuphila enyameni ngoba sebaze bawungcwaba lo mzimba babetho wakhe kanti bangcwaba isilwane izinto ke lezi sizwe sakithi esiphila nazo yokuthi sitshela ukuthi umuntu uhambile emhlabeni nanti umuntu akafanga uthwethulile kufike nje isilwane esimshaye ekulaleni kwakhe sishiye umzimba waso sithathe yena sambe nawo qamba nina niyangcwaba kanti ngcwaba isilwane esizobuya soqeda umndeni silanda abantu ngawani bephele abantu kodwa kungabikho kulunga noma nihlaba uthola ukuthi izinto ayilungi
le ndaba yalensizwe ingikhumbuza indaba yakaduma endaweni yaseXhobo eHlanzeni la khona ngonyaka ka2014 kuya ku15 ngangila esitimeleni i9142 ntambama ngisuke eMlazi ngavuswa ubaba mkhulu ngangilele nje endlini ngingayile emsebenzini engangisebenza kuleso sikhathi. Uma ngabe ngilele kwafika umqalo wendlela wathi vuka khona abantu ozodibana nabo esitimeleni sika 10:04 ntambama. Laba abantu baxakeke kakhulu ngithe bayosizwa nguwe. Ngavuka ngageza ngase ngayina ngaqoka. Ma silapha kamnandi isitimela kwangena usisi owayifaka amabhaya impangele ngokublue ehamba nengane yakhe naye ayifaka amabhaya impangele. Wayengwakamncwabe lo sisi akasekho emhlabeni uhambe 2019. Wangena nje base bemdedela obaba babekhona. Saqhubeka sahamba sibheke eThekwini. Mase ngiseBria ngehla noNimpunga ehli Khalinye Embezi athi baba ngiyakuzwa uyakhuluma noma ibize ngobaba noma ngendodana nani kodwa izinto ezikhulumayo ngizizwa zikufanele ukuthi ngingakubiza ngobaba noma ngimpunga ekhanda. Ukhulume wakhuluma ngegceke lakithi uthi lapha emzini kaBaba wahlakazeka umuzi phakathi njengoba ngilapha eThekwini nje ngiphelele sengahlala lapha eThekwini nomjondolo kangigoduka kuyekhanga ngoba ekhangahamba ihlanganye lo mndeni unginuka ngokuthakatha kodwa ngingazi lutho. Mangabe ngisaxoxa nalo baba bese qhamuka lo sisi naye ngejubane athi sawubona babukhoza nithi mina yebo athi ngithunywe ku ngisuka esibhedlela bengilapha esibhedlela eCloud ngase ngikhishwa ke ngasiwa ekhaya la kwaMnyande engihlala khona. Uthi ngilele esibhedlela kungena intombazana yakwaDuma okuyona engihamba ngodaba la. Le ntombazana isekho emhlabeni sesayingcwaba. Kodwa ngithe ngilapha esibhedlela yafika ibithwele itshe ekhanda yafike yathi ngishanga leli itshe ngavika kwashaya kumbhede wephuke bengilele kuko. Sengithi ke mina manje pho yini mina engakusiza ngayo kuleyo nkinga. Uthi ke lo sisi uthe asize kuwe ebehamba nomqalo wendlela wathi uyacela uphuthume ekhaya kubo njengoba kuleli sonto elilandelayo bazobe benza ihlambo lakhe yena kashonanga kodwa uyaphila. Lento abayingcwaba babengangcwabi yena inkinga izoba la mabe babulala isilwane bachitha igazi benza ihlambo uyobhuka umndeni ngoba naye lapha khona lo muntu owamthatha uyokwazi ukuthi isipikile lesazama ukumfaka sona ekhanda singene okwamanje asivumi ukungena isipikile ngoba likachithwa igazi eliqondene naye kubo. Lase lithela maye kulungile dadewethu bizohlanganisa ngibona ukuthi senza njani. Ngakhuluma nensizwa lapha eBria ngathi ngicela zingiphelekezele siyothandaza kulomuzi kodwa abantu kufanele ngihambe nabo abantu abalindile. Nizoza nizohlala nami la ngihlala khona endlini yami sibambe ibhande for 7 days ngaphambi kokuthi siye kulomuzi. Angeke sidle ngoba mangizothi hlalani la ngihlala khona abanye beni bazodla ukudla abanye beni bembathe nabesimame mase sifika lapha yana bese befa bengakwazi ukubuya. Bese kuthiwa ngathatha abantu ngayobabulalisa ngezilwane ezweni laseXhobo. Ngampela ngomsaka kaNkulunkulu insizwa zangilalela lengaphezulu kwami sahlala lapha endlini yami insuku ezisikhombisa siphila nje ngokuthandaza siphuza amanzi kuphela wawungafaki ngisho uswidi emlonyeni. Sase siyahamba ngesabatha ntambama inkosi yayisemzimkhulu saqala onyazini lwezulu sathi masifika kulona lathi awusewufikile mntanami ngathi baba wasethi ambulance uBaselina namanzi abusisiwe wathi angithi ndiyakaduma ngathi baba wayesethi uyabona lani yakhona lengane abathi uPretty igama layo yakaduma idlulanga emhlabeni. Bonke abantu mabefa bedlula kulesami isandla. Abantu abahamba ngelanga elithile okuthiwa kwashona ngalo uPretty ngiyabazi bonke even nabamhlophe ngiyabazi. Wathi uPretty akaza shone into ezoba ufakazi nozobona ngayo. Wathi anothatha lamafutha anwagcobe lapha ebusweni bese nichela ngamanzi abusiswe manje ngena kulomuzi nenza umthandazo ntambama. Bese kuthi ngo12 ebusuku niyethuneni lela bathi ithuna lakhe nifike nenza inkonzo ka12 nilikakhe hlabelelwa 131 wathi khona into eyophuma ethuneni okuyiyona yancwatshwa abantu bakaduma beje ukuba ngcwaba ingane yabo.
kodwa anofika nenza inkonzo yomlindelo niqale phansi nibabuze ukuthi le ngane yashona kanjani. Ngase sifika ngempela sayenza le nkonzo yokulala saqeda sangena kulena yomufi ukuthi ake bengichazele le ntombazana abathi yashona kwenzakalani ngayo. Uthi-ke u-antwayo uthi le ngane yayihlala la emakhaya kwasuka udade wabo kamakoti owayegana uyise wathi bayitholela umsebenzi balana kwabantu emalikazi wathi bayitholela umsebenzi le ngane emhlanga emajardini ayigibele uthi yagibela le ngane ngomsombuluko yavuka ngolesibili emsebenzini kwaLwesithathu ngolesine sathola umbiko ukuthi yagula iphethwe yikhanda ayivukanga emsebenzini kwakusekuseni